Ndagusuje kandi mwifurije kugira ibihe byiza. Ni amakuru yo kuri iki gicamunsi cyanone ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi 2025. Ni amakuru agezweho nonaha by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu Burundi ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niho tugiye kwibanda cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ku rugamba bikomeye cyane. Nonaha ubu tuvugana nibwo yagiye hanze amakuru avuga ko M23 yashimangiye ko itazitabira ibiganiro bizabera i Doha. Ni nyuma yuko nyine ivuga ko leta ya Kongo itari kurekura abantu bayo. M23 yabishimangiye ni nyuma yuko hari amakuru nakugejejeho mu gitondo yavugaga ko boherejwe raporo cyangwa se bimwe mu bizaba bikubiye muri ayo masezerano kugira ngo babe bayasoma. M23 rero ikaba imaze gusubiza ko itazigera yitabira ibi biganiro. Turaza kubigarukaho turebere hamwe ibyaya makuru ndetse mite mwinjiza no ku rugamba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uko bimeze muri aka kanya. Muri Kivu y'Amajyaruguru, ADF yishe abaturage barenga 59 mu minsi itatu ishize, ikaba yarishemo abaturage 59 bose. Turaza kuba tubigarukaho ndetse rwose turebere hamwe uko bimeze muri aka kanya muri Kivu y'Amajyepfo, mu bice bya Bukavu n'izindi territoire zirimo Izayituri. Imirwano irakomeje hagati ya M23 ndetse n'abarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ibi byose turaza kurebera hamwe uko bimeze, hanyuma twerekeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Perezida Donald Trump yashinje Biden guha urwaho umubano w'Ubushinwa ndetse n'Uburusiya. Uyu munsi bikaba biri kugiraho ingaruka iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turaza kubigarukaho turebere hamwe n'ibindi biri kuvugwa hirya no hino. Mwibutsa ko ari amakuru ushobora kugiramo uruhare uduha igitekerezo cyawe, ariko kandi ukibuka gukanda subscribe niba uri mushyashya. Reka duhere kuri iyi nkuru ivuga ko AFC M23 yashimangiye ko itazasubira i Doha leta ya Kongo nitarekura abantu bayo. Ihuriro AFC M23 ryashimangiye ko ridateze gusubiza intumwa zaryo mu biganiro by'amahoro i Doha muri Qatar, mu gihe ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwaba butarekura imfungwa 700. Hashingiwe ku mahame impande zombi zasinyiye i Doha itariki ya 19 Nyakanga 2025, leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari yemeye kurekura abantu 700 ifunze, barimo abanyamuryango ba AFC M23 n'abakekwaho kuba abanyamuryango bayo. Iyi ngingo hamwe n'izindi zirimo guhagarika imirwano burundu zagombaga kuba zubahirijwe bitarenze tariki ya 29 Nyakanga. Impande zombi zikabona kwitegura ikindi cyiciro cy'ibiganiro by'amahoro cyari gutangira bitarenze tariki ya 8 Kanama. Byari byatangajwe ko by'umwihariko nyine n'abahagarariye impande zombi akaba aribo bari banabitangije, bagombaga kuba bari i Doha kuri ya 18 Kanama bagasinya amasezerano y'amahoro, nkuko nyine bari bihaye uyu munsi wa tariki 18 kuba ari wo munsi wa nyuma wo kuba basinya amasezerano y'amahoro. Gusa umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko abahagarariye iri huriro batagiyeyo ndetse badateze no kujyaho mu gihe cyose iki gihugu kitakubahiriza ibiri mu masezerano. Lawrence Kanyuka yatangaje ko ingingo zose zikubiye mu mahame ya Doha zubahirizwa, yibutsa ko leta ya Kongo ikomeje kurenga kwihagarikwa burundu ry'imirwano. Ati Kinshasa nishaka amahoro. Kuva aya mahame yashyirwaho umukono, AFC M23 yagaragaje ko leta ya Kongo igomba gufungura abantu 700, bitaba ibyo ntizasubire mu biganiro muri Qatar. BBC yabajije Lawrence Kanyuka igihe AFC M23 izasubirira mu biganiro i Doha. Uyu nguyu yagaragaje ko bizashingira ku kuba leta ya Kongo yakubahiriza ibyo isabwa mu mahame. Ati nta gihe dufite, byose bizaterwa na Kinshasa. Ati riko mu gihe cyose iyi leta yaba itarubahiriza ibyo twayisabye, twebwe nta na rimwe tuzigera tugirana amasezerano nabo ndetse no kwicarana nabo ntabwo bishoboka.
Hari amakuru avuga ko leta ya Qatar ikomeje kotsa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igitutu kugira ngo irekure imfungwa zisabwa na AFCM 23 mbere y'uko ibiganiro by'amahoro bisubukurwa, ariko leta ya Kongo yo igashimangira ko izazirekura nyuma yo gusinya amasezerano y'amahoro. Leta ya Qatar yemeza ko ingengabihe y'amahame yasinyiwe i Doha itubahirijwe, ariko ko ikomeje gukorana n'impande zombi kugira ngo zumvikane. Itariki ya 14 Kanama yazishyikirije umushinga w'amasezerano y'amahoro kugira ngo ziwusome. Ibi nibyo nagiye ngarukaho ndavuga ni uyu munsi wa none leta ya Kongo ese yo iri muri position, leta ya Kongo iri muri position yo kurekura imfungwa. Naravuze ni uyu munsi wa none iyi ngingo yo kurekurirana imfungwa ni inyungu kuri M23, no gutsinda kuri M23 bikaba gutsindwa kuri leta ya Kongo. Ari nayo mpamvu uyu munsi wa none Felix Antoine Tshisekedi we ibintu byo kuvuga ngo ararekura imfungwa ntabwo abikozwa, kuko arabizi ko ni imbaraga kuri M23, ashobora no kubikora batarasinya amasezerano kumvikana bikanga, ugasanga yarekuye izo mfungwa azirekuriye M23 ituminize aratsinzwe, ariko noneho n'amahame cyangwa se n'amasezerano bagiye gusinyana bigasanga cyangwa se bigahurirana nuko ayo masezerano atanagezweho, cyangwa se yanagerwaho ugasanga ni amasezerano ari en faveur ku ruhande rwa M23, cyangwa se niyo yaba atari en faveur ku ruhande rwa M23 ariko ugasanga ntabwo ari mu ruhande rwa leta ya Kongo, kuko leta ya Kongo yo icyo yifuza ni kimwe. Icya mbere irifuza ko M23 irekura ibice byose igenzura. M23 ikavuga iti niyo twajya mu biganiro ibyo bice nituzigera tubirekura. M23 nikivuga. Mu gihe ku ruhande rwa leta ya Kongo bo baravuga bati twebwe turashaka ko iyi M23 irekura ibyo bice. M23 itireka reka. So M23 nako leta ya Kongo niramuka irekuye izo mfungwa, hanyuma yamara kurekura izo mfungwa bikaza guhurirana nuko nyine wenda ibiganiro bitagenze neza, bizagenda bite? Nubundi still bizaba yamirwana. Ari nayo mpamvu uyu munsi wa none M23 nako leta ya Kongo nyuma yo kubona ko ibyiri gusabwa na M23 itari bubikore, ni nayo mpamvu itigeze hagarika kujyana abasirikare ba FARDC mu bice bigenzurwa na M23 kugira ngo bakomeze barwane na M23 mu gihe bategereje ibizava mu masezerano. Kuri Tshisekedi waravuga ati nibatajya mu masezerano, nibataza mu biganiro bazarorere, tuzarwana nabo, duhangane nabo. So ngira ngo ni ibyo ngibyo rero, reka nkubwire ko iyi ni inkuru nari nakugejejeho mu makuru ya mu gitondo. Nkubwire ko muri Kivu y'Amajyepfo drone zaturutse i Bujumbura zagabye ibitero ku birindiro bya M23 uyu munsi rwose mu gitondo cya none. Ibi ngibi bigahurirana n'ibindi kuvuga Burundi buri kurwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, ariko bukomeje kugaba ibitero kuri M23. Umutwe wa M23 ku cyumweru itariki ya 17 Nyakanga urashinja ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugaba ibitero mu duce twa Nzimbira na Kanyoro rikoresheje intwaro zirimo drone z'ubwiyahuzi. Ibi ngibi bikaba byarahereye ku munsi w'ejo ku cyumweru, ndetse yewe n'uyu munsi kwa mbere ku itariki ya 18 bikavugwa ko imirwano yakomeje ku mpande zombi. M23 iri kurwana bikomeye muri biriya bice n'ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za Wazalendo. M23 yemeje aya makuru biciye mu muvugizi wayo w'ishami rya politike Lawrence Kanyuka, aho yagize ati ingabo zihuje z'ubutegetsi bwa Kinshasa zagabye igitero cyica mu duce dutuwe cyane twa Nzimbira na Kanyora ndetse no mu nkengero zaho kuva mu rukerera rwo kuri iki cyumweru itariki ya 17 Kanama 2025 rikoresheje imbunda ziremereye na drone za kamikaze. Amakuru avuga ko abayoboraga izi drone bari mu Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi ariho bari kuyoborera izi drone. Kugeza ubu ntiharamenyekana ibyangijwe na biriya bitero by'ingabo za leta muri Nzimbira ndetse na Kanyura.
utu duce twombi two mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo tumaze iminsi myinshi twarabaye isibaniro y'intambara ya M23 kuri ubu itugenzura n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo. Izi mpande zombi zikomeje kurwana mu gihe byitezwe ko kuri uyu wa mbere itariki ya 18 Kanama zisubukura ibiganiro biganisha ku gushyira umukono ku masezerano y'amahoro nyuma y'amahame ayaganishaho zasinye mu kwezi gushize. Ibingibi wenda bihite bihura n'iyi nkuru turi gusoma, nuko ngo byari biteganyijwe nk'uko iyi nkuru bivuga ko ku itariki ubundi byari biteganyijwe ko uyu munsi aribwo baraza kugira gute, baraza gusinya amasezerano. Donc bari bihaye ko ku itariki ya 18 z'ukwa munani aribwo ariwo munsi wa nyuma wo kuba baramaze kuba basinyana amasezerano, ahubwo uyu munsi cyangwa se guhera nk'ejo kwa kabiri akaba ari amasezerano yatangiye kugira gute kubahirizwa. Mu bikubiye muri ayo masezerano yagombaga kubahirizwa nta kindi usibye guhagarika intambara. Usibye guhagarika intambara nta kindi cyagombaga kubahirizwa, nta kindi cyagombaga kuba gihari. Guhagarika intambara nicyo kintu cyari ibanze cyane, ni nacyo kintu gitegerejwe n'ibihugu by'amahanga, nicyo kintu umuhuza akeneye, guhagarika intambara. Ndetse M23 ikunze kugaragaza ko imiryango mpuzamahanga yo itayiri inyuma, bitewe nuko akenshi iyi miryango iraza ikajya en faveur ya leta ya Kongo, ariko M23 ikavuga iti mushake mujye en faveur yabo, ni mushake mubafavorize, mubafashe, ni mushake mubazane nabo basirikare babafashe kurwana, ariko twebwe na rimwe tuzigera dushyira intwaro hasi mu gihe cyose abaturage bakiri guhohoterwa. Amakuru rero akavuga ko M23 still now kugeza kuri iyi tariki nk'uko nabigarutseho mu nkuru yabanje, nabigarutseho kugeza kuri uyu munsi ku itariki 18 M23 ntiranamenye igihe izagera mu biganiro, kubera ko mu gihe cyose leta ya Kongo itashobora kurekura zimwe mu mfungwa za M23 na bamwe mu bakorana cyangwa se mu bo bikekwa ko bakoranye na M23, mu gihe cyose leta ya Kongo itari yabarekura, M23 iravuga iti natwe ntabwo twiteguye kuvuga ngo tugiye mu biganiro na leta ya Kongo. Nugutegereza tukareba ese biraza kuba bigenda bite. Ibyo byose nibyo uzakomeza gukurikirana hano kuri Amakuru TV. Munyemerere mbere wenda aya makuru avuga ku ntambara by'umwihariko reka nze kuzana raporo nziza ibigaragaza neza ku mugoroba nyine uko umunsi uraza kuba wagenza ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tuze kubigarukaho ku buryo burambuye. Ahubwo munyemerere aya makuru tuyasoreze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Perezida Donald Trump ari gushinja Biden guha urwaho umubano w'Ubushinwa ndetse n'Uburusiya. Perezida Donald Trump arashinja uwo yasimbuye ku butegetsi Joe Biden kuba yararebereye Ubushinwa ndetse n'Uburusiya byiyubaka kandi ari ibihugu bihora bihanganye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kiganiro yagiranye na Fox News, Trump yabajijwe ku bihano abo mu burengerazuba bw'isi bafatiye Uburusiya no kubyo aherutse gutangaza byo gushyiraho ibihano by'inyongera ku bihugu by'Ubuhinde ndetse n'Ubushinwa bitumiza ibicuruzwa muri iki gihugu cy'Uburusiya. Mu gusubiza, Trump yagize ati Biden yakoze ikintu kirenze imitekerereze, yatumye umubano w'Ubushinwa n'Uburusiya ukomeza kuzamuka, kandi ibyo si byiza, ntabwo ari cyo cyagombaga gukorwa kuko mu by'ukuri ni abanzi bacu kamere. Perezida Donald Trump yakomeje avuga ko ubutaka bunini Uburusiya bufite ari ibintu Ubushinwa bushaka cyane kugira ngo bubone aho bwashyira abaturage babwo benshi. Arakomeza ati ariko kubera ubucucu barahujwe barumvikana. Politike mpuzamahanga ya Biden yari ishingiye ku guhangana n'Uburusiya n'Ubushinwa icyarimwe, byatumye Amerika ishyiraho ibihano bikomeje ku Burusiya kubera intambara yo muri Ukraine. Ntibyarangiriye aho kuko Amerika yakajije amabwiriza akumira Ubushinwa kuba bwakoherezwamo bumwe mu buryo bw'ikoranabuhanga bugezweho nk'iry'ubwenge buhangano n'ibindi. Uburusiya ndetse n'Ubushinwa byombi byamaganye ibyo bihano, bivuga ko bitemewe, byafashwe hashingiwe ku gitekerezo cy'igihugu kimwe aricyo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bihugu byagaragaje ko ari bimwe mu bihamya by'uko Amerika itubaha amategeko mpuzamahanga.
bimaze guhezwa na Amerika byahise bizamura imikoranire bifatanya mu mishinga itandukanye nko guteza imbere urwego rw'ingufu ubucuruzi ndetse Uburusiya kuva muri 2023 bwabonye Ubushinwa nk'isoko rishya rya gaze n'ibindi bikomoka kuri peteroli bucuruza. Ibihugu byombi kandi byatangiye gukoresha amafaranga yabyo mu kwishyurana aho kwisunga idolari rya Amerika nk'uko byahoze ibigaragaza umugambi wo kugabanya ubwishingikirizi ku bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Kuva Donald Trump yafata ubutegetsi muri Mutarama yakomeje gushyira igitutu ku Bushinwa no kubuheza ku bikorwa bimwe na bimwe ariko agerageza kwiyegereza Uburusiya nubwo bitari byagenda neza. Igihamya cy'ibyo ni uburyo yatumiye Vladimir Putin ku butaka bwa Amerika, ibintu bamwe mu bo mu bihugu byo mu Burayi batiyumvishaga kuko bafata uyu muyobozi w'Uburusiya nk'igicibwa. Ubwo yari amaze guhura na Putin, Trump yasobanuye ko ibiganiro bagiranye byabaye byiza cyane ndetse bitanga umusaruro ndetse ko bishobora kubageza ku ntambwe ikomeye y'ubwumvikane. Amakuru yaragezweho muri aya masaha nyasoreje ahangaha. Munyemerere mbararikire gukomeza gukurikirana amakuru yacu, amakuru atambuka hano umunsi ku munsi isaha ku isaha. Ukande subscribe niba uri mushyashya, hanyuma Uwiteka akomeza be nawe muri iyi mvura ikomeje kugwa ubudahagarara.